Hello mundena nammite hozo si limna ka hinnei kidun tuni khwa ding in jong thumantam a hi lo le thu phachom lunghalum ta jong hi Kivilto Nadinga Phat Hoilai ti EimiTimeseditorial kunin anangai kin hiti gale tulji in phat khat le supi ule naw sa le thang zit levea Kivilto mo hilin aki umji na hi gale tul ti ta lawa jong Kovik ze in Kivilto na phat khat anaki kha kidi a hi mongin tulha hi olha ki chol dulha tia anaki seiji ahin malai pule pate ho chun bule bal changle mim ahin ki su tu te ngule kum ana lungji in hichiphat chu to on ka hi ji chun supi ule naw Kivilto na in anaki mangji na hi tinglanga ma kun lo su ga ho ahin ki pun bazala anazo un hichu gari bahara le deile ngai chona anaman jiwa hi amongin jong khuljin Kivilto Nadinga hin Christmas masang phat chom chasunga Kivilto hi lunglei aumin thanup jong aum de isari aje chu Christmas le New Year ahong ge chaile tinglanga ma chu lowat hong ki pan pe ki ding a hi ta ji chun phat dang on na ding umji lo hi tai chule Christmas masang hi tinglanga kun phai tula cha te school kaisa ho puido phat to ake tu kidin chubana Christmas adinga thille lo cho phat jong a hi ki ji na hi gampama simlai lekha simhon jong tu phat lehin in lang a hin zon jiwin chule sipei suti thum ding hon jong Christmas la suti chi ding hi agel sangje mo anapang ji na hi chuchi phat lai chu tu lai bonga mobile phone an a hi pun chule telephone line jing jong hi koi powin an nei lo chule tu lai bonga gari tama chilewa le nawa jong an hi pui munchum chuma bus service deilo thildang public transport facility anompun a hi wangin bus bahara chu hlomcha cha anahin lai muntam ta chu bus lung a hikit pun gari umdan dana anachi jiwa hi chule thinglanggam muntam zo chu gari lunlo na anahin lain kenglam ngana inlam anazo jiwa hi hichilai chu tu lai bonga total shutdown zong koiman an he khapun chule nam ke ka akina akisa tu zong koiman an he khapun hi chile nam ke ka akina akisa tu zong hoipowa anoma hi pui ade de in eimi hole meile ho chu in ko khat bonga an khom phachom a hiwin meile ho hi thinglanga hungkal do jiwa thinglanga mi deile mi ngai cha ding thil a hin pu jiwa chule sum om lo zong le thil keu to akile tu pi jiwa hi chu a hin kinung pu jiwa hi themkhat sumle pai nei jem hon meile ho chu na ato sa jiwin ama ho jong thinglangam la na tonga chu athanup naw a hi jin amuna chun anakhosadan jiwin a hi ade de in Christmas ahung nei ting meile hon thilja chomsum a hin podo jiwin thinglanga azu jiwin meile a hi wangun koiman engbol na min in jong anamu pun in chung khat banga anala khom jong mi tamta anom jiwa hi ama ho jong thinglang akal lowole ade angai tamta amu ki lo diu a hi zia thinglang chu sumhol na anaman jiwa hi hiti chun mail ho jong thinglang khwa acheng danun zila cha nei jong anom jiwa hi tai abang loi chu Christian aluduwa hobung lam kai jong umda lo a hi heje chun su pi ulanaw khan khunun khu ki ngailu na jala Kivilto na bana sumle pai hon na ding langa jong Kivilto na phat lai chu anahi na hi heji phat lai chu phat nom ta anahin iga anung gel le thalal Umtah jong anahi nunga gol hang kilungsin ho jong tu lai bonga mobile phone lo lungsi thu sei na dinga sun chu letter anahin heji letter chu alhun na ding mun alhun thei na dinga chu aki ngai zo sin care of ananei chi kit a hiwi chule tu lai phat hi hobunga Christmas adinga ki gut phat anahin abang loi chu akhua gamleng a hi lo le gamgi a chi jiu ahin chule gancha choding hon jong gancha a hol pan jiwin Christmas thing aki a in hiti chun loma a all jeme ti thu ahin phat jo si a ong a hiti pun thinglangam mun atam zo awang lowa na ding mun aveji tawvi logam gi aki hom tu chadun abang loi matopan jong aumjin ahin la atam zon wang New Year ki cheizo ting aki pan jiwin len khom ha khowa to azinga lowa na kun loi jong an umji a hi ti chu lunghel ta le ngai no mumta thumantam EimiTimeseditorial kuna Kivilto Nadinga Phat Hoilai ti in sim do theo he chan choi tan ti